Aricana Karamaninu siru sangyang hati kalatan sa Iparayang ulati kunang yaya harananiru Yaya perab tepuya silmarwanta di kanang suwarga luka Sama ka dia Gurung yaya dikisira sangyang siwa muarah sang apa makajatinian pinaka yaya haranante Maka anda pamitan sira sangyang siwa lawan kita Mapan kita karitosan kunang raksasa enak sigera karamanian kita mangke Ori usamang kana karamaninu siru sangyang siwa Wantian ke sigera puya sira sangyang adi kana sigera karamaninu bipari mungal kunang taring dia bersama Sang saja apa Jirok Ida betara kala emas nenten uning ring aji lan ibu. Nah, gelis cerita puniki nangken disampun ida dhuwur ida betara kala ida pikayun pacang rarah ibu sareng ajen ida. Kantos ke sira metaken ida tan persida boleh jawaban sane patut kantan raris kantos ida ring swarga ketemu raris ida sarang ida batara siwa lan ida betari uma nika. Nah rika raris ida batara kala mapitaken ring ida batara siwa lan ida betari uma nakeanan sira mungwing aji lan ibu ida kantan. Nah sekantan ida batara siwa tan kayun menikin duan ida kantun meraga raksasa kantun keliputnya nantuk sifat-sifat keraksasan ida. Nah, rika raris ida betara siwa menika ring ida betara kala. Yen cening dot nawang aji lan ibu tetap alu caling ida. Para bapa nyak nuturnya ajen dan ibu ida kan. Rika raris kegetap caling ida betara kala. Wau disampun megetap caling ida wau raris ida betara siwa menika aji lan ibu nida betara kala nenten tios wantah ida betara siwa lan betari uma kenten. Rahina sedurung perkara metatah punika wenten sane kebos nyekap utawi ngekap kenten. Ngekap puniki kenten tertujuannya wantah perubahan status perubahan status sakingipun kantun mawa pawakan anak alit kenten mungkin sampun ngenasak niki duane nipun sampun ngawit kegoda antuk sane muasa sadripu benjangne wau raris benten pemargi sane kebos ngenag. Nah ngenag niki sampun sane muasta metatah enten metatah punika mawit saking raos tatah. Tatah punika artosane ngasah, asah. Natahin berarti ngasahin gitu. Ngenag puniki wenten sastra-sastra sane angyan simbol metatah punika. Sastra-sastra suci punika. Wenten mesurat ring selagen lelata uning lelata selagen alis. Wenten gigi mesurat teler, lidah mesurat teler, enten cekokan gulu puniki bawang niki teler mesurat, tangan kekalih teler mesurat. Nika sastra-sastra suci sane nyih nayang prosesi metatah punika. Keguran aksara ring selagen lelate nike mengharapkan mangdane sang sane matata persida namiang pemina sane cik. Wenten kabawasan punika sane ring untu sumangdane kawentanan punika benyak dados menjadi jalma sane menggoda dados menjadi dewa. Uasan kentan wenten sane ring angge utawi ring perut puniki mangde raga presida napi wastane mengendalikan krode ne punika. Uasan kentan wenten ring kelapakan tangan malih siki. Ring kelapakan tangane punika mangde presida
raga melaksana sane patut nenten ngambil sane nenten patut keambil. Laris mungkin wau wenten prosesi budaya puniki dalar wenten paikatna reng agama puniki wenten mesangih nika reng bahasa ke dimangkin reng fisik mungkin nganggen sarana perenge kadi kikir paat pengotok lan sanesiosan nika reng fisik nika reng mesangih nika kelaksanaan reng Bali. Perkara punika patut titiang margiang riantuk titiang meduin alit-alit sampun meyusa lintang ring 17 dimpan. Titiang sebagai orang tua sekali guru rupakanipun patut istilah rawasan Bali punika narutang ring alit-alit titiang. Ampun prosesi mesangih nika sampun kemargiang pacang majaya-jaya. Jaya punika artinya menang. Sifat keraksasa, sifat buruk keraksasaan nika mangda mendados sifat kedewataan nika. Nah, rampun persida mungkin sampun putung puniki kadis siung ida Bathara Kala caling i manusia puniki sifat 1000 punika menang dados nika wonten jaya kanten. Sahananing keuangan tiang boleh merelekat kade tiang boleh bekojani tiang nitih pengampura tiang mohon maaf dengan hati yang tulus. Sampun raga bisa memilah-milah mungkin kadiatur wau necen kaon san necen becik pasti ke raga cenah sadguna kinodar mawi guna dari kehidupan raga ring masyarakat ring keluarga ring nganggo sarira